Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Okwegaita mu kugula ekintu eky'obugaiga kyona nga bwe tukyagaana nti omuntu bw'afa abantu tebenda kugaba kintu kyaiwe nga bakoba nti tukireka okukireka nekibanga kyaimwe mwena buli omu aba alina power edagayaga nedamwine bekyali bayire era nga nekituufu nti kyemwegaitiramu nga kyaimwe mwena nga muli ku idaala irala power ede ekintu ekyo kiba kikola ki dagayaga. Ebiseera ebisinga nti omuntu omu ku bantu aba n'abeegaitire mu kintu ayenda ali azaamanye baine abenga nalina power edisinga bungi mu kintu ekyo. Shufaa okwegaita mu lulimi olwabbu kitegeeza dhammu shay'aini bidhammu shin wa sukun alfa lugatan azawj. Okugaita n'ezawju kitegeeza okugaita ebintu ebimeka ebibiri. Idha dhamamta farda ila fardi fa anta shafa'tahu. Akuba nti bw'oba ogaise ekirala ku kirala ekindi kuba nti oba obitaire walala. Wa min huna ishtakat shafa'a wa min huna ishtakat shafa'a lianna shafi'i yadhammu hasfahu sharika ila hissatahu. Olwo kiva mu ekigambo shafa'a kiva mu kigambo shafi kitegeeza nti omuntu aba agaise omugabo gwe ku mugabo ogw'ogundi baba nga begaise. Nabi sallallahu alayhi wasallam yaikiriza abantu okwegaita era yakiramulaku mu hadisi ya Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma. Jabir radiyallahu anhuma akoba ja'ala wa fi lafdhi qada Nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi shufa'atin fi kulli mali lam yuqsam fa idha waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq fala shufa'atan. Nabi sallallahu alayhi wasallam atukobera hadisi eno nga hadisi eva ku Jabiri mutawani wa Abdallah okusima kwa Allah kube kuye kwa nti Nabi yalamula ja'ala Nabi sallallahu alayhi wasallama yalamula ay ja'ala bimana qada. Ana fi riwayatul hadith al-ukhra akanti qada an-nabi sallallahu alayhi wasallama bi shufa'atin yalamula okwegaita fi kulli mali lam yuqsam. Ng'okwegaita kuno kuba ku buli maali yona abantu gye beegaitiremu ng'emaali eyo tingabane. Tugeze nti muguze ekintu mukigulire walala ayi mwabanga timukigabaine buli omu tatwaire ku kike baba wayi mwafiire yabalekera ekibanda ekyo mwaloba kukigabana. Ekibanda ekyo bwe kibanga timukigabaine kitegeeza nti kiba kyaimwe mwena. Bwe kiba kyaimwe mwena kibanga mukyegaitiramu buli omu akiri ku n'omugabo omuntu omulala abatalina kukyefunza era tasobola kusalawo nti akitunde yenka nga imwe baine bwe mwegaita naye mu kintu ekyo timwidi. Ekintu ekyo kisobola okuba nga kiriwo mwakyegaitiremu katugeze mwaguze nga mwasonze sente katukobe nti waliyo ettaka eritundibwa muli abantu nga 5 buli omu yatoola emiliyoni 2 mwaweze sente mwagula ettaka lya walala. Ettaka eri bwe mba muliguze aye nga timuli kubyemu nti efuuti dikuditi dagundi ono ava ku luguudo olwa ava waigulu ono yamwirira singa ettaka libanga likulusozisozi nti ono aviira wansi ono yayirako. Bwe mba nga timukigabaine mutyo nga kizira ku nsalo omuntu
obooza wokuba nti gano nagange gano gamunange olwokubanga mubatimugabaine. Awo Nabbi sallallahu alaihi wasallam akobera geyalamulira nti okwegaita okwo ku maali kuyikirizibwa kuba ku kintu ku maali yona yona eyetagabanizibwamu. Faidha waqa'at al-hudud, aye emigabo egyo bwe gibanga giri ku ensalo nti onasooka ava ku muti gundi yatuuka wano ati, ono yava wano yatuuka wano ati, ono yava wano yatuuka wano, obanga mulimu enjiro oba mulimu ekintu kyonna kyonna ekisobola okwawula emigabo egyo, yakuba nti na asooka ava ku gano wati yatuuka wano nga watuuka waliwo olusalosalo n'agandi waliwo olusalosalo n'awandi waliwo olusalosalo, kiba kitegeeza nti ekyo ekintu mumaze okola ki okukigabana. Wasurifati turuku, amagira ensalosalo daago gitegerekeka. Fala shifaatan, olwoni ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama akuba nti ekyo kyemwegaitiremu ne mumala mukisala mu ensalosalo, ekyo kiba tikikaali nti kyabwegaisi olwokubanga buli omu aidigava niwaakoma, buli omu aidigava niwaakoma. Bw'oba oidiwoova oidiwootuuka ekyo ekintu olwo kiba kimaze okweyawula nti kino kyagundi kino kyagundi. Bana batasobola kwawulawo nsalosalo daiwe nti nze nva wano n'atuuka wano, ekintu kiba kikaali kyaki kyawalala. Kati imwe omwegaitira awalala nga mwidi nti nze nva wano n'atuuka wano, nze nva wano n'atuuka wano, bw'obanga oyenda kutunda era olina kusooka kukobera bano baino muna omugabo gwange ngutunda, onaagugula mwayikirizaganya oba akugulaku yakugulaku, oba abalemererwa okugula wasobola okuba nga okola ki oguza omuntu owundi enaina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam eno hadisi agitukobera olw'okutoolawo obuzibu abantu bwe basobola okuba nga bakola ki bagaana mu bintu ebifaananako ti n'ebyo. Emitawaana bwe gibaawo nga tukyogereku enuma nti abantu batera okuba nti baaba waife yafiire eitaka tutaligabana, bwe mba timuligabaine kitegeeza nti lyona lyona lyaimwe liba lizira ku mukama waalyo wankalaakalira nti ono naalina ku pawa egisinga bunjidide olw'okubanga kyonna kyonna kyaimwe. Ekibanga kyonna kyonna kyaimwe emigaso gyakyo giba girina kuyira eri ki eri mwena mwena. Kati bwe kituuka okuba nga emigaso gyakyo giri kuyira eri muntu mulala, olwo obuzibu buba butandise okola ki okuboneka. Iwe lwaki oyenda ogasibe wenka mu property baba ffe gye yatulekera nga toyenda muntu wundi kola ki kuba nga agasibwamu. Bw'oba nga oyenda ogasibwemu wenka kiba kitegeeza nti ekintu ekyo kirina okugabibwa, buli omu ategeere sheya ye, buli omu ategeere ajja agasibwa atya mu kintu kyekyo. Bwe muba musazeewo nti timwenda mu kigabe, timwenda buli omu afune property mu mugabo gwe, omugaso ogukivaamu mulina okugutegeera nti omugaso guno buli omu ajja afuna kwati, era mwena mwena muba mulina okugasibwa kyenkanyi. Musazeewo mukireka imma musalawo kukipangisa mukipangise mune nti buli yiika bagitwaire mu esente diti tulina eyiika diti, esente diviire mu daaga diti, buli omu atwaleku mu bwenkanya. Lidhakari mithlu hadhil unsayaini, abawala batwala omugabo mulala, abalenzi batwala ebiri ebiri, okusinza ku kulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okubanga nti eitaka eryo lyona lyona lyaimwe na buli ali kuna mugabo abanga manfa enevaamu agifunaku. Bw'obanga muntu alikuba nti ye begaitire mu kintu ekyo aye tayenda baine bagasibwemu, ekisinga okuba kirungi babe nga bakola ki bakigabana, olw'okubanga nti ekintu kino bwe kibanga surifati turuko amagira gaakyo gategeerekeka, hududu daakyo gitegeerekeka, buli muntu asobola okumanya nti batuwaire esente diti nze sheya yange ndina kufuna mu kiti nga sheya yagitoolaku. Kati kino ekitali kigabane, buli omu sheya ye eyali baire sheya ye ng'ola ali kudeiza yenka bagabane, buli omu ategeere sheya ye, buli omu ategeere manfaa
omugaso gwafuna mu kintu ekyo kye balesaawo kyolwokubanga baba waffe yafa yakuba tutatunda twena twakiriza obutatunda aye munaife mulala aliganulwanga mu yenka buti mu kifo ky'omunaife mulala okuganulwa mu yenka nga tayenda muntu wundi asembereraawo kiba kitegeeza nti tugabane buli omu ategeere hakki ye omugabo gwe okutegeera omugabo gwo n'omanya nti gano naagange tikitegeeza kutunda era otegeera agawo ayi mwasigala nga mukaleseewo in case bw'abanga abawo manifa agaije gonagona mu kintu ekyo wotegeera nti omugabo gwange gwaga guti omugabo gwange gwaga guti. هذا الحديث أصل في ثبوت الشفاعة وهو مستند الإجماع عليها. أقوانتي أمغاسو يتوى قام حديثين سوكا أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاتو سميسا eriko nsibuko ey'abantu okubanga beegayitira mu kintu era ba ulama kuno kwe beegayitira abasinga bungi akuba nti abantu bayikirizibwa okwegayitira mu kintu ebbanga libamala ng'ekintu ekyo ensaloosalo daakyo tigitegeerekeka nti onaava wano yatuuka wano onaava wano yatuuka wano era bayikirizaganya nti waidha surifat turuk ensaloosalo bwe dibanga ditegeerekeka olwo kiba kitegeeza nti buli omu ategeera agage buli omu aba alina kuganulwa wawe wonka bwebanga ensaloosalo tigitegeerekeka kiba kitegeeza nti ekintu kyonna kyonna bwe muba omugaso oguba guviire mu gonagona mulina okuba nga omugaso ogwo mugusheyalinga ku buli omu yakola ki yabanga afunaku akake. Wabillahi tawfiq wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.